Kubor nakaslem jong unongsan hima. Unang wat RTI bapaunam ka jila uba disparsing rani mentagasi ka khatsau terik uleber arhajar arpulai. Habakran bikilat pathai kubor. Ulay thu balingba ka RTI balawat hakabayade baga jingpan sangi ban IA ki tendong le airshed syaki longying ki bahab hapo ka BPL lani ka BMUY scheme lalap balasangi no ka jing IA ki tendong le airshed Henry ka klemdan ka jing pensyaya ka daw nakaliang ki company ki basami ki tendong le airshed ki bahapo ka jila. Uba disparsing loya thu bahadian ka RTI balawat na ka ka company ka bakarteng ka Hindustan Petroleum Corporation Limited lalap baka klemdan ka jing pensangi ya ka ban ai ki tendong le airshed syaki longying ki bahap hapo ka BPL Henry hadu menta mene 4 tip lanu kin pentrei kambiang ya kani ka jing sam ki tendong le airshed. Kum tahu ba disparsing ulakin tu ki company ki basami ki tendong le airshed bagi di ban pani ka jing pensyai na ka sorkar padeng ba balay ki pensangit no ya ka ban IA ki tendong le airshed namar kala ban wanra ya ka jing pen kolmar jing mud ya ki brio. On the Delhi habide baganika scheme BMUY. Tiga ni ka scheme isya kadika free connection mo isya baro kini ki BPL card holder. Rekat kumjing pun jonga menin bat kini kas agensi na po laban ong bayagani kani la stop chua la sange baban ai free ti na kino gidau klem persai kena ta na kalenga long kami kas agensi ntai po laban ti hadin ba pun ki ong ba yagani on sale biang hadin kan opor ya tamtip di jinggeli kalong gani ka RTI report pada jonga ka ong ba hadu menta kumbalong gani ke Kumalong gani hadu menta kalong ba kamdon kam de kataka deposit pisal ne ka ai free bit na dong sedong. Ti kata jing pesange ti kadon hang ta ngatrai gini ki kas agensi ngada ki hapen syai gani lamar ba kene kalwara ka kon kajing artatian pringgi beri ke ba apply ya ni ka ya kene BPL kas. Nama kumalong menta stop. Asange ban ai free connection ci ba. Ti kene ate report pada ne kamdon kata ba pila pensange ti kata bangapun ngapun dari ikas agensi giong bala pensange ti na no gidag on the tip ha ti ngatrai lembaga ni ada report kadai kaduti jong ikas agensi ban pan clarify for government of India balai pensange igane ta bulan kam madagaleng pa iba adin balai in nga ate jong ngari kinlei be ong I free bag balai pi pensange ndai pensange la ka report kamdon ni ken mention bala pensange tiga no pasar kom no pensange tiga ta de ke ba na kala jonga sa ga dum galango ba bali la pensange ya ne ka jing I free sek pa ba don ni ki BPL kal hot dar ikar ko ga RTI reply mano ba kani na yo mending na po Hindustan Petroleum Corporation Limited tiga ta ki pensange la pensia ma la pun direct ki la pensange tinda kada pensange kada euro tip Tino pai ba long la sange te gila apply na daga bade bansiu kita automatic tina kana pai ba daga sul pai ba te ong mio shu itaka free connection tina kanika ada report pada pensia ba pai ba mentano yo aji mentoi na kanika scheme PMUY jong modi ba adu mentang continue with I free sabro in India jing pesange kadai kamram di guti jong kakas agensi pensai lane ban pan clarify na government of India kadaw ayu ba la pensange na maka RTI report ke pensia ba pensange adu mentan I free which ba